Kaniga day Gudashan Mikhalia, but Ipiang Snowbai Pibaro, Shakatu Kubor, Metaga Janmin, Shwaban Pa Shiki Kubor, Gibabania, and Pechwa Yakimat Bakongsan. Kajing Raki Shat Sukman Sim, Kawanra, Yakajing Suk, Bat Gajing at the Lee Hakajala. Kamikalia can be Sharbania Yakijing Seo by school, but Banpentrekam Yakajing Penha Kabatamai. Lapen kutno ya kale niam chat sukra hajawai hapdeng gajing ther ulapa. Bat keno syak syo unong rap sensar na Mikhalia bat syak kem ha ki pulit ka Assam. Ki khubor ki babania. Kashat sukmen sim kabarake ya kacing dap shispa khat saus nem jangka kadai kawai na gijing rakhe kolshor kabakong santam na kabenta kajat benriu KHASI lapen long yaka da kaseng KHASI sengkemi kani kata masa kalong kadak jong gijing suk gijing sngongu bat gijing yateli kabapen I ya gijing wan jong ka ayom per bat ka ayom on uba PD nongrum Vice President kaseng KHASI sengkemi ulapen pau ya gijing sngongu ya gijing kerku balayo bat airu gijing duai na kabenta gijing roi jingpar kabanang yai beteng daki spangut kinong yeshementa ki badai ki riunget KHASI kila syat daki riam tenrai kabapen I ya gijing ateli bat gijing adai kabaceliu bat kamariang ha kani gijing rakhi ladon langru menteri rangba gejala ukonrat sangma usembut menteri rangba gejala ba presiden tensong ki wei pat ki menteri jong keken hun menteri bat ki wei ki balas Saki ya kani kecing rakhi. Kesyat kedai kawai na kita, kesyat kedai kesyang langmat jom rejak genril. Buat ide man penek ka larangi kuat penek, kum kita rejak genril ke berkerpang. Ladang itu no kini ki jing lek kerpang kumu KHASI, kamu hai shimet ngasngau ba amdan syuk kata kejing kerpang jengi kum rejak genril. Kini ki bentang ki long ka culture ba kaniam ki ya bakat mla ban punya khala iki Menteri Katanat Puli Puthi urakam sangma ulapen bena baka sorkar jela shan kan sapenmi ya kijing betha shegi jaka puli khamtam kitu kibayo jingkershan na ka sorkar ban penshisha ya kirukom sio by school jongki menta kani ka sinjam katmu ban pentikna ya kijingla ban yo ya kijing puli ka bayarangkat bat ban weng ya kijing ha kijingla ban sio nalor kata ka jela kan pentrekam ya ka school quality assessment and assurance framework SQAAF kabala pensyong nongrim ha karukom trekam jongka NAAC ban bishar benia ya gicing trekam jongki skul ban kentiu ya gicing long kabashai bat ban bu ya ki kendon ki bayadai ha keleng katanan. Those who are supported by the government, we will write to them, we will issue them a notice that their justification why they are charging fees of so high. So therefore, yes, we will definitely we will ask them why the justification of the reason why they're charging fees so high. So I would, but as a minister today, it's my pleasure to request all the institutions across the state to kindly consider the students from all sections. Kajing le niam chat sukra kabaman lausnem jongka senra jowai kalakut no henen kasngi hapdeng kajing jor ulapba kapang pedeng jong kani kajing le niam kalong a bay ram au yi cha bay kanong kalyang lasdang hakani kasngi satjan bat labeteng biang dagi jing pen I kolshor henen kasngi u deputy chief minister uba sniaw balangdhar ulapli ya kani kajing rakhi bat ulano senyang sanpho hajar tingka syaka senra jowai watla uslap ulapen thot ya katu kani kajing le niam kolshor henry kajing rakhi kalabeteng da kajing yat batba bat shat hasurok kaba itanat bha da ki khna nadu ringkau hadu yaw musyang lapen buat da kajing rwai bat ching shat tanrai da ki nong shong shnong bat ki nong wan jingok kai ban rakhi ya kajing sngongu jong kajat bendiu penar ya kamariang shwa ka ayom thung ya ka benta bakhadu kper sentu lapen long hapo yeng ha lum perdi yong phia community hall.
Iyo aja retain kalau bisa supaya itu manusia kan. Jadi dia berubah mau pertama dua poin di endo insular kain ini kan. Uba aibor lang mauli ubalong unong rep sensar na maudu nong ston ula sya thombor bat sya kem haki pulit ke Assam halang pi border outpost ha kamiet chong ka artarik mentau benai kani ke jingja kelas dang hadien ba ka kali chong uba mauli kala sya kawang mau haki nong shong shnong chong ki nepali kat ba udang lum sensar wat la ki nong thombor kila phet krat henrei la keno bagi pulit Assam kila kem ya uba mauli kila syo ya u bat kila ra ya u syapatong hadien kata ki pulit ka MEGHALAYA kila tuklar dah ka bapentikna ban pelaj no EU halor kani ka New Trap Youth Council ri mulyang pelun hapo gajing alam u president uba Distarbor wanyang kala IT ya kecing tho sha u deputy commissioner ka West KHASI Hills dah ka bakentu badai bande mardor ban pentikna ya gajing shingan jogi nong shang shnong katai kathan basan gila snguk gila kwa ban banjur lingba ka police department jong ka West KHASI district bakin kin betha bakin treya ka kam banshu wan pertuling tang hiki jaka kiba suk kiba jaka kiba sengai te hnrei ngila ban ong bal jin la dei ba kini ki bru jungi nangni na MEGHALAYA jungi lingwa ka police department ki pha ban pertuling sakite ki than nuwa para nong drone para kam phaduli ter kumtu kan de ka jing sengai le se ka yat ka yang jong khun snong jong ka dong ka than jungi U Priyang Kanungo ubalong udukot chonga National Human Rights Commission henen kasngi ulale jingo ya ka jenga benga temple kabadon hakandhi para South West Karu Hills kabayaha bat kecing penkut ya kecing rakhe Ashoka Ashtami daki hajar ngut ki pajba kilawan syakani kecing yalang kaba South ni kabarakhe ya ka Kolshore chonga than ha kecing le chong u ki pajba kila penpau ya kecing sngau khia halor kecing ja sha thombor ha kapor jong kamela chong usnem baladam dah kabaken tu ya u kanunggo ban pentikna yikilat jingada ki bakhambha na kabenta ki program ki bahadin kajing le chingo chong u ka kenthop ru ya ka jing sange ha Guwahati bat akartala ka ba pen le jingmut ha ka jinga dei bat ka hok longbrio manbrio ha keleng ka than chatei la mingi chong kari India तो हम चाहते पुलिस स्टेशन में हमें अपनी बेटियों की रक्षा के लिए उनके साथ डायलॉग करना पड़ेगा घर में बैठ के बातचीत करना शुरू करिए आप सब लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कम से कम एक टाइम का भोजन अपने बच्चों के साथ करिए मोबाइल को स्विच ऑफ करके करिए उनसे पूछिए कि किससे दोस्ती है कहाँ जाते हो और दोस्त बनिए किससे मिलते हो बच्चे घर से स्कूल जाते हैं हमको पता है ना किसके साथ गए हैं खेल के मैदान में जाते हैं हमको पता है किसके साथ गए हैं ये मोबाइल पे सोशल मीडिया पे किससे दोस्ती की है हमको पता है एक दिन घटना हो जाती है हम पुलिस के पीछे पड़ जाते हैं भाई प्रिवेंटिव काम तो हमको करना पड़ेगा ना ka Confederation of Ribhoi People kala penlong ya gijing yalang jong ka Central Executive Committee banweng ya gijing e ha kalyang ka umbam umdi ha kishnong ki bamat ya gijing duna namar gijing bombyang gijing pentrekam dakatanat Public Health Engineering ka bahab hapo ka Jal Jivan Mission u President kani ka seng uba bandari rantathyang ula pentip ba ka seng kan penlong gijing churip ha kishnong ki basakta bat ban ujor sya ka sarkar jela bat ka sarkar pedeng da ka baken tu yaki banwat benia ikidau ki badon chalendet chong kicing e halor ka jingduna umbam tim ya karai mentah kasi agani ka si ka mundilong ba ngin survey lot ya borok kisnong ba riboy ki ba kito kisnong ki bampat yo kin bo complain ja kaseng bangin one inspection ban nakalyang kaseng nilaray bangin tho sya ka Central Government of India ke Jal Shakti ba Depek na ibenta juga Kajingja accident ke bashar khai kalajia ha Lengkdai Ribhoi district ne ka step ha kapor khat arbaji ha kaba kawe ka Maruti Alto 800 balanya da urobi paswan ubala lai post nem karta kala tenra ya kawe ka trok ka bala phet krat na ka te kajingja baro arngut upaswan bat uprakash kilaklat hashen kani kajingja kalajia ha surok ba National Highway 6 Shillong sha Guwahati la pendep no ya kajing bishar bania ha ka te hi ka chaka bat ya gite
ki medyap lara sha civil hospital nongpo na ka benta ban pendep ya ka postmortem ya ka tei ka kali ka bala julor an sat to kit khambnia Kalong kasngi sa kenmau ya kabalang Catholic jong ka Shillong Archdiocese ha kabala pli bat pen kentang ya ka Parish Our Lady of Miracles ha ternga henen kasngi la pli ya kani ka Parish da imus Reverend Archbishop Victor Lingdo ha gajinga sanran lang i Bishop Bernard lalu bat i Parish priest badang shusha thung thamai i Reverend Father Sedish en Marang Hakatay gajing pli layo ya gajing shimbenta da ki hajar ngot ki pat riu ngen kani ka Parish kan kentop ya arpusan tali ki balang shnong ki bahab hapo gajing khmi jongka hakani gajing pli la penlong ya ka mas bakut ban ken mau ya gajing sedang bagen jaman sim na ka benta ka than ka St. Thomas High Secondary School mai rang kala penlong ya ka program henne kasni ban pen ko buram ya arngut ki khana school ki bala pas bha ha ka result SSLC jong ka embus I Angel Jolisa marbanyang ibana langsti rim ilayo rung ha ka thup ka bashipau kat ba I Erin El Maulong ibana lum arlong ila yo rung ha ka kardan ka bakhat saw ha kani ka program la yishmenta da ki nong hikai ki khana school bat ki bahaying hasem jongini ki khana school ki bala yele kemen lang na ka benta ka jing job jongki I principal jong kani ka school I Father Wenki Kars Im Yong ila ya ro bat ai kuble ka jing treshi tom jong ki nong hikai ka ba pen pau ya ka benta jongki banang yai kan tiu ya ka jing nang jing stan And thank you for doing well in your exams. You are the reason for us to be gathering today, and we are very proud of you. You have taken our school on the height, and our school is known today across the country because of you. Ka Maushbud Boxing Club kala penlong ya kerensan ya kura hamadan pedeng Maushbud ha kabala don hadu nyau pongut kinong ilekai ki bala yeshibenta ka baken thup ya khat riungut ki kenthai ka Boxing Association East KHASI Hills kara ya kanam la adu ha kaba kala khur hadu arpusan tali kita kama ka Maushbud Boxing Club kala khur khat nyau tali kita kama ka Green Heart Boxing Club kala khur Kadway tali kita kama ka Rising Star Boxing Association kala khur shipho tali kita kama bat ka Upper Shillong Boxing Association kala khur khandai tali kita kama ha kani ka program laya don lang u Emily ka than uba Having Stone Karpran bat ki we kinong yalam jong ka MEGHALAYA Boxing Association Bagini ki kanan sama pun hap ki berit ke jumi rang ye kura ke jumi kilayo ki gold medal ban ki yo ki silver ki bronze along the jing island seal but tunju ro nakaliang ke jumi pum ka Maushbud Boxing Club ibu ba jing karpat hakmat ka sarkar pa kan phai khmat lem sak club ke jumi wat la ka long hasnan ka balang ka balaya binti ke jing ya binti ke jumi rei ni ya ke jing trai sitom jong kini ki kun samna ke jumi ba panla ba panlong ya ka Boxing Club men yo ya ka nam om tang ha ni ke shnong and they watch way pat ki district jalla ke jumi Mentangin pej igajing long jingman kasun beneng hatura kajing kreat kalong 40 degree Celsius bat kajing shit kalong laipolai degree Celsius kajing sngam ka hau menta kasingi kalong sanpoh nyau na kashispa haba pai pat chanong ba shillong kajing kreat kalong khatway point sun degree Celsius bat kajing shit kalong 40 point lai degree Celsius kajing sngam ka hau menta kasingi kalong sanpolai na kashispa kat ba hajowai kajing kreat kalong khatlai degree Celsius bat kajing shit kalong 40 degree Celsius kajing sngam ka hau menta kasingi kalong riopoa na kashispa kasun beneng kan rang hatura jawai bat shalong kala bandon kajing hap slap ka bamalumala shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor yen pej biang sa chisien ya kimat bakongsan kajing rakhe shat sukmen sim kawan ra kajing suk bat kajing atali ha gajala ka MEGHALAYA kan bishar benia ya kajing sio bicycle bat ban pentrekam ya kajing pen ba ki pathma Lapen kudno ya kajing le niam chat sukra hajawai hapdeng kajing ther ulap ba bat kenno sha sho unong rep sensar na MEGHALAYA bat sha kem ha ki pulit ka asam
Ti paralok katungila poisha ka bakut jong katup khobor jongi menta ke janmiet hadu bangin daya syambiang bat phila shai kasi kublai phi baro